Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka District Social Welfare Officer West Jantia Hills, kala penlong ya kejing pensnau tu pajba, halor ka Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, ne ka an pendapan biang ya kikmikik pa, bat kibriu kiba lahe karta. Ya kejing elang la penlong, ha District Library Auditorium ha kesengi toding. Ka kongji sena District Welfare Officer ha kejing keren majpang, kala pentip, ba langba kene ka an labtha ikikun ban pendapan biang ya kikmikik pa ya kibalahe karta kiba amla syu ban pendapan biang daladi ka kong sena kalapan pau ba ka sorkar jela langba ka DSWO kal ai jingerap da kidawai bat pisa ban sumari kilongkmi kibaladon riposnem bat kilongpa kibaladon riposansnem kiba hap hapo ka below poverty line da ka ba ai mar arhajar arspa tengka marwai dan Department of the Population of India pagi kita tren perform live kepercaya kami wakini di bro di lemari senior citizens di udah emerta dan bonda mungkin itu kayak forward la forward la api di biometri ya kecil yang bro setiap kata pada sinar kuali maksimum sampai kau yakin mereka ni Kakam jeng ke projection yang dari technical group on population projection yang India, on kohosnya aja hadwi ke population embo cipau kuannya program ke percentage yang di senior citizen man program kuannya 20%. Au aja hadwi. Ilut urap membi bentam membi sa su tali bang yoi hakchenya membi kon tagani ka an keda ko hikite bahu thoki application cha ni tribunal o ye ki cancel yang ni ko bi yongki yo e ki halwan wangi ru ki wala ki tala to on ki mam em khan ngai ki peki ki kon ki le ni ki wan bisya ya ki Jadi kita ada yang cina kanser yang ada guru yang di daripada yang ini cakiwan tuan tua sumari ada toka cina toka nikah. Ini adalah program National Oral Health Program. Namanya adalah program National Program for Care of Prevention and Care of Diabetes, Heart Disease, Cancer, stroke, mengiung tindakan NPCDCS. Kawai kebukan urusan program yang dimulai pada kelas tangan urusan mengatasi bahwa India ini yang dibuat sejak sekian su stamp mereka menang di sistem belajar. Perkataan yang mengiung National Program for Health Care of the Elderly. Ini adalah program yang berkaitan dengan mereka lalu asisten menjual. Di akan ini program National Health Care of the Elderly, objektif di sub-centers, di primary health centers, di community health centers, di district hospital semua. Dalam kecam-kecam perintah ini sentra mereka. Kita sebab menghuni nadagal, kinong sumari, kisamla, kena. Mau ikut kita juga tu balakuman rekam jadi tu ikut kita makin sumar yang ada ni lagi malah lagi ni cari setai kim dan mas mau ilek sejauh saat kim dan mas jar kat turun tu virus akan menjadi ilek sejauh ilek safian itu tu Jepang sih teman mungkin teman dia ni itu nah nong sumar